Uteti wa githurano kia mwaka twerekeire wa 2027 ukoretwo ukinyita thinga o muthenya, atongoria a kiuteti makioneka kwiyumiria king'ang'a-ini kuha muingi. Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wale wanasema tuungane. Ona kuhanora uguo, miario ya ica ikuhi kuma kuri atongoria ngurani nitumurite wagagu kuona ni ya gucogera ngui na rumena gatagati ka nduriri itiganite, undu uria kuringana na Kimani wa Njohi, MCA wa wadi ya Huruma, waya gucokia bururi thutha kuraya muno. Sai sababu si tuko katika viongozi, hatuwezi nyamaza tukiona mahali Kenya inaelekea, na tuone kwamba ile barabara yenye tumechukua ni barabara yenye imechukuliwa hapo awali 2007. Wanjohi uria ni muikari wa kaunti ya Uasin Gishu atariria ati atongoria mangiaga gucunga rurimi bururi uyu waya gucoka kurigiriria ngahiha-ini ta iria cionekire mwaka wa 2007. Juzi tumesikia wanasiasa even from both sides wakiongea with bad negative ethnicity ya kulabel a tribe against kulabel a tribe ikionekana ni wabaya, and it seems to be kwamba ni ile inatokea ni 41 against 1 ndio inaenda kutokea. Wanjohi nioritie a Kenya gwithema kugayukanio na mithiki ya kinduriri. Hivi majuzi tulisikia mpaka wale wabunge wa UDA, in fact even their chairperson Omar Hassan, a person who should be a mentor to many, akiongea vibaya kuhusu kabila fulani Kenya hii. Na imekuwa over time kwamba we are finding it okay. Now we have normalized people labeling one community against all the other community, which is so wrong. Miario ino yukite riri kamiti ya IEBC irutite ndumiriri ya kwagira kiene ateti aria makoretwo magicogera na kugayukania muingi. Kamiti ino ikiuga ni kurutithania wira na honge ingi gutashukiria ateti a muthemba uyu makinya make watho, kuona ihinda-ini riri watho wa kuramata migendere ya githurano ndurarutithio wira amu bururi nduri mambura-ini ma githurano. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.